26 tenge. Kalkıp çıksın, yürüyün olsun. Doktor gözlerinde. Bir satlı bulvarı. 501 satlı bulvarı. Hastadan pamuk rakıma sağlık kutlu olsun. Öyle sağlık kutlu olsun. Bizge saydoda polvon adamımızın emeresi, polvon Erhan Gökay'ımızın balası, Turbatlık Gökay'cıları. Rahman polvon tasladı. Aslındağı at, kızıl kıyalı, kazmalı karıya. Erdalı Aksahan'ın Bakkaoğlu'ndağı 501 satlı bulvar. 501 satlı bulvar. Topar çelde. Yirköy. 26 tenge. Ayşe Marza'nın 501 satlı bulvarı. 17. çalan salıma kaldı. 20 tenge çıkıptı. 20 tenge. Maksat Mırza, Demsek'te gelip Maksat Mırza var mı yollarımıza? Maksat Mırza, Bağdat'ın başkası. Maksat Mırza, Bağdat'ın alkışlarına gelgen imanlarımız olsa, ağalarımız olsa. Buna biz bayhamayacaktan olsak ayıp o bir mayıslar, kelip buna öneleri gelegen. Dilim niyetleriniz ayıp ölçenizdir, kolak kolunu. Koklar kokarlı çadırmanı. Verifeyde kakar polvana kalmışsa koklar. Kadını şahslar günü geçti. Sağlara bastı. Onlara karşı samanına attılar. Atlanlar kollar olsun. Hürmeyetten sağladı. Onların toplum sorusanızı dengesini tanımazsa. Biliyorum. Tanrım ayaklarınızın adı. Biliyorum. Tanrım ayaklarınızın adı benim. Adına çiğin. Kolunu kanıttı. Enzi takmalarında kuluk yanıttı. Kolunu ağlarını sasladı. Fakat hükümüzün kulukmaları bir şey çıkalım sanıma. Talgakay aramızın kolları. 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 Hatta kapat gibi. Kapat peki. Kolları kaptan çıkırsan şimdi yapacaksan dursun. Diye var attığımız vakıflar var. Altın sarı. Eski ismi var. Altın sarı attığımız var. Tasla, 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 tasla. Tasla, tasla, tasla. Yesin bak tasla.
Dostum kara. Şerdemiz. Pasta yesin bak. Ayağına bayka pasta. Şerge düşsün. Şerdemiz. Yesin bak pasta vakti soğatsın. Şerdemiz. Yerge düşsün pasta. Pasta şerge. Pasta şerdemiz ne var? Şerdemiz. Pasta. Şerdemiz yirki ver. Şirmanlık teke. Dostum sen çakıl oldun bana kalın kaçın. Şirmanlık teke şimdi. 19. halon sal. Dostum. 19. halon sal. Kalpiginin kıyın. Satmay. 87. Şirketlerimize tamam. Gökbar'da 80 notlar yetmedi. Bir dostum bu dostlarına oylansı. Gökbar'da Dolaşanın satmayın şirketleri, fiili kızmasak eneleri, kattıra hareket жасап қызмет көрсетіп жатыр. Сондықтан да satmayın 80 шендерінен қалдақ бауырын ұстатқа қосады қазір. Эстафета. 19. жалау салымат алды 20 мың теңге. 19. жалау салымат алды 20 мың теңге şimdi. Nurulbek Mırza Sultan Üstün Korsan Nurulbek Mırza kendiniz. Nurulbek Mırza Ötken Ardağ'dağayın Öbürlerde bir gündü toy vergen Dönüden ötken ata babaları Asqat'a ülkesinin uçlarına para bağışlar Yerden bakalım Onlar da öbürlerde bir gündü toy vergen Nurulbek Mırza'nın bir şahsı Nurlu söz Әдемі direk şahsı niyetindey toy kaptı ayrılı basın Devşan balon basıp gitti Gökbar'da. Onun denge, Gazeteci Kanalı'nın 19. çalın salında kol жеткізген. Құрбатты Сейтшап көпіріміздің ұлы, Нұрдәулет, Памбелечке түк қолуы, астындағы Ақтұрбат ауыл көпірігі Күршылақ елді мекені, Қымызға қамылы бабаның ұрпағы, кәсіпкер, 70 көпіріміздің ұлы сатылы қорағайды. 70 көпіріміздің ұлдағы, Azam bozama adama yengeni Şinal Seni sana karayım Şinal yerde var Şinal Sen tezlik bir kuşun Şurada yengeni ver Bir konçuydu Sen çıdan bırak bir kuş kaldıra Sana da bu doktor şeyde kılır bilirsin Şana ver Adam koy Sen oradan sor. Yavramayın. Молодец. Hatayı göreyim artık Tolbay. Al. Arda kuruyor. Yetmeyin. 20 мың теңге. Сіз жақындан бастап қойып тұрған осы ол өмірге. Өмірге жақындан бастап 20 мың теңге. Арында күрең атты Толбай. Бәрекелді Боранбай ағамыздың ардақтабай жаныз Рахмет ағамыздың ұлы. Тоқта, есеп емес, тоқта. Тоқта. Шапқа, есеп емес, көтерген есеп емес. Есеп емес шапқа. Тоқта, шапқа есеп емес. Есеп емес шапқа. Шапқа. Таста, таста қайдан. Бернаға сөрге таста бол. Тоқта, жерде ма? Жетпей. 20 мың теңге. Молодец, бернаға жігітсің.
Енді әдеттерге түсіп сол сен қараңдар бір-бірге жақындап тұр. Жиырма мың теңге. 21-ші жауап салымда жатырмыз. 20-ші жауап салымда қол жеткізген қадірлі Шаңыз, Рахматта Фонда Тамызы немересі. Бейбіт Палуан тастаған. Астындағы ат ардақтағы атасы, ел ардақтысы. Орынбай ағамыздың. Ардагерен атты бұлғары. Аяу жила ордасы. 21-ші жауап салымда адам жатырмыз. 20 мың теңге. Қатар жерде жатыр. Қатар көңіл үстінде сұр енді. Сол жерде. Айтып жүрмесең, сәл сайлау жерге түсіп қапты көп бар. Даңғай беріп жүрмесең болмайды. Талғат қайдасың? Талғат жаңа көкпар басқан. Талғат келсейші салындасайшы Талғат. Көкпар көтерілді. Айбек Палуан. Қарекеті қоғылан желдері батысында енді. Міне көкпар осы күйде келмеген сұлады. Айбек Палуан. Bölge geçti canım aralarda var. Salmadan uzun bir tane geçti. Assalamu alaikum. Karabay. Gel Karabay. Көздемесі көкі, төртінші жауап салынбай. Көздемесі көкі. Бәрекелді. Алтын төбе Павлов күрігі. Тұлтанғалы, Қосағашты Тұлтанғалы. Кәсіпкер Талғат Мырзаның Бекет көк атты тұлғарыменен 21-ші жалау салымға. Кеңізге. 21-ші жалау салымға әрді қатар ағамыз бастаңыз. Есіпқа қосын сепір. Айда есіп ағамыз алға кішкене. 20 мың теңге. 20 мың теңге. Аны көкпардан келді. Қосыл. Есіп ағамыз басын көкпар бері алдыңдар. 20 мың теңге. Екінші жауап салымға талып жатыр жігіттер. 20 мың теңге. 20 мың теңге. Ойна күн шауып Yer almaya